ABY switch. Vrlo korisna spravica, naročito ako imate dva pojačala. U ovom slučaju Fender Champ sa lampama i Fender Mustang, jedan tranzistorski. Zelena dioda znači da je uključen Fender Champ sa lampama. Plava crvena dioda Mustang 1. Sa ovim prekidačem uključujete oba pojačala istovremeno, s tim što ovde možete da birate koja će biti lead, tranzistor ili lampa. Znači, idemo Fender Mustang 1. Pritiskom na prekidač vraćamo se na lampaško. Oba zajedno, plava lampica. S tim što je lead lampaško. Pritiskom na prekidač sada je lead tranzistor. Lampa lead. Samo lampa. Samo tranzistor. Samo lampa. Oba. Ako uključimo još i microvibe, mod varijanta sa većom brzinom, Leslie zvuk. Tranzistor lead. Samo ako uključimo i Coco overdrive, onda je zvuk sljedeći. Tranzistor. Oba.